And the Almighty Twene Jonas, the king of all my babusia, the cocoa pie was so antias, yes, Adentina. Mahama person between cocoa Afonica. Now, face where is the 24-hour economy? Now, Adenti crown a BMO, on person between nurses car, and to teachers for come this car air cast, or sending Tibua Enye. I remember an argument, my monthly munacha wajama, ever comment section. I Penyah block media, mess was any demo. Or like keep video, not that my brother subscribe button, stand back the key verification corner of latest update, number to the wajama, and ever comment section. So, Baswa. Not your first any biashe. Says young men who says and go for, you know, nurses, teachers, doctors. Senka, yes, almost saying ya quenya beam. Say young ko to Ghana banner for fro, and go payment penny for me, yes, shozenka. Omon to Mahama, every say now no. Omo who say, and someone Mahama, boy shall show me nano, na ye na da fragadam. Nurses, ye be ensure automatic posting. Uwe national service ya partner posting sene na da. Teachers ye be ensure automatic posting. Uwe service ya partial untine fie 1 month kra na posting sene na da. Koko for boy beto koko bag 65 million sene na da. Koko for ko so to the point now no. Koko for bi kra na ese omdo masas no ebe ma galamsey for the galamsey. Ni koko ni na di galamsey. Obi ba se no mam galamsey sika meto ye we. Ah. Obi ba mo galamsey sika we dey enton e bedua koko ni bi aka ko se koko sika. Wona bedua. Me no. Me. Mo won na san we me ko die koko. Me no ne bedua. Me no bedua koko no, me ne ma me. Men twa mo me se o fon. Cause say obekwa ko ton ni koko na se mumboto na muntua ka be abosume nseni ekwa abosume 9 muntua ene na mfa so be ne wo so abosume 9 ni from November to February abosume 9 mu ni ewe still muntua kokwa kwa ka na se ase ne say na ni wasa akoba se o muntua kokwa kwa ne ka Cocobot si wonye sika akoto cars ma akomako 150 e de ma Cocobot officials o munnem o muntwi cars na akuafo no ensu o muntwi cars na nurses ensu akatua ho o muntwi cars na teachers for ensu eno ana video na akoto the Almighty Twene Jonas anim na ensem a the Almighty ekeka no ebusia esewani eni se ka kiro NDC mo be lose power o mumma power bi o enye bibia na ejimi o jimi sa NDC for nam ka se mo ye obi on ti se wo John Mahama na ntwie tani kwasi ampanyini wa brebre wanya post wasebi hweso na fa kokofo sika komom wagina ho adada o mo anopa wi anwumre se wo de wo ba o mmeye ti se akofo ado umpo de o ba koko no mfa nko 30 million wo de be ko 75 million na waba na wantimi amfa o anko 75 million na o mu 30 million no nso kura akutua a wosi wagimi nti wasise sika ni nyina de te private jet na saa no wo yesa odwan ba saa hwan na nkoto abama mu bio meanwhile saa kwase ampanyini John Mahama ya betena ho woni Ato Forson aboyi on betena ho ye de ye ba kokofo no kura de ye bema koko ni bia ne mma ne na busuamfo nyina free health insurance ye tuo bi aka ya sa kukuru koko price de akọ ama Ghana fo nyina akuafo mma bebrebe obia ni age se o ye MPP fo ne mwa ye fo nko ne mfa NDC fo mra ntima ba mumfa sika ni bi nkoma mo a da bi magimi muntuo muka nam diskane totoka man kwasiafo freedom fighter kwasia ye okobo nurse fo ya muntua nurse fo ka matam sika poli over $200,000 akoto Benz mienu amasa raf kwasi ampanyi so mfa nfuturo nyansa ben pane ba mu hu di kotua teacher fo ka se sika na am ni koto ka mu ni koma teacher fo na nurse fo na obia be hu se mu nim nyansa nti next time no obia nurse ni gina wa obeka se demonstration ekoye ebu nkotodwo Mahama animi obaye wani abro odiska na bre on wanfa nkoto ka ma raf kwasi ampanyi so mfa nfuturo now yes obi ono timidi akukodro kobo nurse fo we criminal nti wa jimi na wa ban na ntinya nchina ntuma wo sa akoye de kotoka ama na chese wo pese wo encourage ni se da bi onkobo nkufo wo hu na mecha no chese wo kra na osoma no se onko hospital onkobo nurse fo no jimi nyansa bia ni jimi mo
eye bre na ma bre kwa because at the end of the day numbers will vote for you and numbers no omo ane nurse for no mtete wono omo ane patient no omo ko hospital omo ko na nipa ni wono omo ane koko pharmacy no omo ane koko fo no a wada omo adi sika nte private jet no so enti when you do that na who do ho abro normal one kan wo ai manifesto wanye ho de sell campaign mu eno na wo ye wa deviate no airport a me kwasi sadin eno emfa adwuma mmere Ghana fo ena emfa animonyam mmere opeti ebe ma obi ahusu wa jimi because oba America ye wo George Washington Bridge Trump timi me dwiri bridge ni nyina repair eye ne foforo ni George Washington din na daso ofa baby a your Roosevelt Bridge na by the time omu dwiri bridge ni nyina agui ye the Roosevelt din na to because identity history mon kwama ye mon tribalism kotoka ye anwuna ni nti ye mpeni din wo airport so kwase anya sana amamu wotie. You cannot throw our identity away. Mudi Jimmy sa di free akwaba. Yempe asantifo din wo airport. Jimmy sa I mean wa akwaba na ye Ghana language. O mine nyina kasa. Yenyi free on yomfo obaki ana obaki we so hwan. Japanese language na emfa nkobo. We have to throw our identity away because yakoto aba ye mistake yato aba mantafo mwa omuni minyansa. On kotoka no omo time yesi airport no na o John Mahama o papa kura ye nwa ya wo no kura no ya kura kitikiti na o John Mahama enwo ma wi ase after World War II enti omu wi na ye de kotoka din eto airport no so enti u besesa na you are throwing away our history. Why kotoka international airport? Because akwa we na ye kutu ma ai Kwame Nkrumah enti it's born with the legacy of our history. Enti omu nyina na ye the founder of Ghana. What I say, they did this, they did that, they did this, they did this. Kwame Nkrumah did this. And to me, my sister, because of Jimmy. Where Adian with Jimmy. Intin tough one way. Adia, Muka se mo beya, ma ba, ma Jimmy, a moya no, ma hunu ndisi for moi. Tough one kwasia for your mama teni kwasie. Ayatu abama ofesika ya omanya sisama omanta force omfanya boxing akra onu onye adwuma da na watam $200 million ama no de akotwe cash abegu o so ye cash o ni nyina no obia unimsam ye mwa Ghana for bre mabunu madada omo ye bebie 24-hour economy into that is the goal. Say ye mie adwuma ye mfasika na de mai ajimi for to cash Ferrari, Bentley, J-Wagon, omo beye Mahama Ibrahim Mahama Kasho, no omo ye no. Ese an kwasia cars na wototo no. Nyansan 8 years ago, na mo position. Toyota Camry kwama ntimi ametobi amfanye show. Enti manya post na less than 1 year mo se sika o mine sika na IMF nyina de abeto omo ya akronfo omo awie $214 million just 1 year. Mfaso bia ma amoso nya de se motimetua teacherfo nya de se mutua nurse nya de se motua koko nya de se maye bibia o man so make say kura no masisi factories na 24-hour ebobo ho a akofo adukura be wia sika no fa babia 1 this to 1 factory no na dan ni sisi wo 111 agenda 111 hospital o complete ye oba o diskana ye bibi ba wo no 24-hour economy factory no wan Jimmy intiminye ye hia asne ayede fata o mantafo no mtiabombamba no ba shelif na ne hwene ba ko hwetamale ba ko ye ndi no ne tantan ti sesunsum no atimobi no se wa ye o man ni ye na wo ye bibi wa sise sika ama ne so mfanye box yanka ho nya hia but untimi ntua teacherfo ka ntimi ntua kokofo ka ado kwase asise sika ama akura keto only 20 years class on say no eno na ma ho ye hia mo no enti mo ya mwa mo ya mwa ntafo Jimmy for the same way and akofo an mo also no mo Jimmy yanka me ka kire mo enti fa kwasia so free won kwasisa kotoka international airport bi adi no Jimmy dodo ukofa akwa baba yesisa akwa aba ye bedi mo attempts se ma Jimmy. We can't throw our identity away. Akan language is not for asantefo 2000 nia enye Ghana language na wo betan Jimmy into tangrania and chese aden no ama wo fa me dane kotoka nko yiku no
aden no amedane wa ma wo fa amedane kotokan koye mampanyine no at that time. Into that is the history. We have to respect our history and our culture. Into emfa say Ghana is diverse. Eye wa angunafo wum angunani ni nyansa no aye bibi anidin ye de beto asantini ni nyansa no aye bibi e din beto tani uni nyansa no aye bibi e din beto simple na mumienya Jimmy ni enye oman ni ye airport no wo de be uyi kotuka ni free wa already na ye kotuka international airport Accra o sana tie o Accra kotuka international airport sana tie tuyi kotuka no nko free wo de ye Accra international airport it does not put no food in Ghana ni bi any your time hunu na time anwonafo no omo nso NDC o ya anwonafo nko akọ me na medical eton CD me ko ho ho me ko baby a mu nyina ya NDC fo ntidi ntina John Mahama Jimmy omo history ba ko a ewo Ghana nso a ye be se no on mu de blàst force ye yi omo kasa afiri ho afi mu de aba ye yi anwonafo leader ba ko no nso be mampanyine afiri ho be kakrakra mbe kasa NDC ni nya jeje kra na e founder because ya anwonani mo yesa mo ye moa so ntime sremo John Mahama na ntwie private jet no fasi wo natna business class mti said ye odo kwasi abetna o sign document oni okuja to abra kwa aboa no ye to abama mo wetna o be sign document ma ban de emfro private jet da ma ban obi obefro private jet bia mo be yi na di mo de mo jimi betna o na afi bansi a ma jimi ada bia mo de private jet na ma ntimi ti say efunu nyina de gu private jet ye de omo ko South Africa de omo ko ade chi John Mahama te private jet mi America Japan Singapore eno akura obi frame say Zambia private jet am de ko enko akura ebro 30,000 euros per hour na Akufo-Addo say 20,000 euros per hour na wa ba na so say 30,000 euros per hour kwasi awon ni mi difference be na jimi enti odwan munyai private jet na mutim na mumie bi adwuma mamabunu na odi sika ne sen koma buroni no kwasi awa betena wasensan document o se me ma ban me make sure se me ne me minister di obefro private jet bi be yi na di na ve ba ne sen e ba ne sen ama jimi esemwa e ba ne sen onti na NDC fo na muni twa ase da betena ho se pa kwasi nium lances ya de amano na pa kwasi nium start ye adwuma ne ade me ma obi frɛ pa kwasi nium awie o se omoboa ntronko a John Mahama ne nkofo ne ntronko a mo mfa lances bi ama no enti GN bank no a eda o se o ma restore ne lances na nkontompo trodro me na me ka che o a o se me boa bia be bodua NDC fo ntro o mo ka asema ma obi anyini nyansa bia ne omtim akwasia wo no MPP fu agimi adi abrosa manya opportunity kasa me factory akese mu yi ka kwan mu twe light kwa te bi ma jimi na mdi sika ne to cars o ma adwene ho amenti asese ma jimi asemwa ade no u jimi sa no the same way na Akufo-Addo ye de ne coffee ndu ya ese hu se onso ye de coffee but wa ba na nka wo ye de utua teacher fo ka utua nurse fo ka oh no 24-hour economy would see factory cars are rough in kwasiampanyi no my dear cash show me and sacred missy factory be 20 go Ghana because oh unkoto Rolls Royce I $500,000 oh koto $1 million oh team Rolls Royce ne Bugatti despite they koto $3.5 million as at that time now latest amount to go am near cash show it missi si factories nanka 24-hour economy abobons eba sebe ma NDC na ya akono ba de totoma o majimi fu na egu ho a ka ni guo man na obi ebre na ka ni guo no obi anim so wajimi wa na nsan koto abama na afa sika sisa o man sika koto ka na kwasia o matete kam ni ye ka show na ni krom kwanya tutu a odwan next time ba de asem na akoka che no na ikoko ye ntimento koko no agise koko akuafo esise koko ni nyina de kukam de koko divu akoton because we jimi sika de beto ni nyina wo de ni nyina live lavish life ase sika no na o mantafo jimi fo no tema na Akufo-Addo wo so a no mu ntimi show ka ba akokra no mawu da bi no mu timi home no mu na mo no mu winti die na wanya post keke nti ayense sika tie sami jemfi jimi fo yi one na mo na Akufo-Addo wo so da bia na otetrotro mbetena FM so no nwuye ebansia omunya post akoto $500,000 Range Rover SV autobiography no di won futuro na nyansa men ne wom on ade no o man na obeye ni onya wo selfish ana luxury life na obelive
mo ye o man ni ya ebema ya pem asem na se wo si wa jimi na wo be de wo be se kuro na wo be nya atamfo kwa so enti mesira mo sa ntro no so mo nte so pa kwasi niom no ne nam Ghana onti wo kase ya ma ne lances so nko bie banga nipa ne nam Ghana obi a be frɛ na bisa ne se John Mahama de lances amu ampa obeba be kase yemfa ma no nti e ba sa obi anisi ma jimi enti sa nkontompo na yentua sika na nkofo ntwantro media fo ajimi fo mafu na omne nam di yanse ya mo musika mo publish news ya bie kwa GN banga ma pa kwasi ndio miwa ade no so ye ntro ti jimi we nyina na de manya afrim enti ntafo mwei se mo pese mo di obidi omunde Accra airport ba munsi bi nka kotoka no ho simple oba New York a yewo airport 20 na wa yewo LaGuardia yewo JFK airport Jeff Kennedy International Airport obi ansesa no JFK din na so LaGuardia nso ni din ene da LaGuardia airport so oko Long Island na yewo Long Island airport eno so Long Island abani ne si no de Long Island din to so enti plane no elando oba bia enti omo te ben efeze that plane mu be yema ewo airport o JFK no omo nyina be land wo LaGuardia na da LaGuardia ni JFK nyina betima yema abom no obi ko Long Island e bi ko Ebony airport ni nyina ye New York ke state ba ko podongem no state be 50 ene wa America sa California so wo multiple airport Washington wo so ne Washington multiple airport and it's a form of job creation inti die ntina jimi adan na mode mu hunya nsan kosi bi kwa me nkroma mu omunya post se mo a omamfa sika na ntoto mansion ni yefi ama ahyewofo ni omu side chick for antoto cars ama mo man kwase afoso mvanye ka shu kwa me nkroma ne mane nam Ghana wo obia hia omu ni omu fro trotro obia ni ngam nkroma busuanfo obia ni mino wa nkroma busuanfie omoto enti eba sa mo nko ade ma jimi nti omo no no mo so ajimi ti se mo a na omo sise sika nde to cars mo mo ma enko me de timasi airport ni bi ama ne wani abebere se me kwasi sadi odwan the legacy linked to live forever kotoka no de obeye wo airport one nti odi ni din to so no anokra no sanye ono anokra nye ono an din to so history na Ghana for leaders na eba after kotoka no what I say omo hana enti omo build a new airport na Ghana ye ni airport bia na omo build a based on the performance ne de na to no onti mesrew ye na nanoma lead okuro na dru level bi na mo nkwasiafo ye de ahyem nsema enya mo selfish na ye be ye ntitimu tribalism ye be dividing nipa we have to come together whether you like it or not otangunani a kotoka oyangunani wa lead Ghana pain sana mu party phone JJ Rollins na establish your young you can't dispute that fact. What you say na mo ye den akwaba na bebo ho because e Ghana kasa akwasiafo nobody knows about you na bibisa opa ko bo Google they don't know, but if you enter akwaba everybody knows it's a Ghanaian language. What's wrong with this NDC idiot? Edie na edie na from tim crazy man no crazy ana enkwasiafo aden no magimi sa obisi koko farmers ni wu ena me kan se John Mahama pa na me obi ka chem se oba se no be ya nka me nyi da apu ade awono ade we wonu kudi koko fo ni sika ma mo a ebe mu awi ni vote e ka na ototo ma no o ka se be ma obi abu mo no obi anim so agimi o nya se agro obi anim so ye kwasia timi na omu ntimi nka nkyere obi anim so ye aboa na o ma besa cars 500 like na Ghana fo nyina kom de omo a obi anim so wagimi me donyame obi na me wonim nipa dodo a o mane sakas no like omo frem se om pese oba no krom wo ne sikan kuno bebrebe because ayo mahi kokom de Ghana fo akufo ado achi nipa koma na waba jimi si factory bi sisa Ghana fo youth no kogum now this kind of talkers che on tafo ma we a boys no so freedom fighters abere wo bebie factory bi de o magum omo so no asisa talkers che omo ye ndisi fo mu na obi anim so wagimi because car na wo tomo mo no be de kra nya sika to petrol gum in the first place this one asama omo sika de to petrol gum ena anya car ti say makoto to tekuru ama no de ko etasi o koto S class na de ama nkwasiafo wi now Ralph ni gina car dealership S class we maje
we maje nyina no onye obi o ka obi anim se onim nyansa Raf eno kra na wo se nka any secret the fact say otimi nya kokoduro say Raf nko gina ka dealership kan kire Ghana fo nyina say John Mahama se o meyi Mercedes S class me no obi anim se o ya boa because S class no esi factory esi companies enti se wo ma kwase we akoyi akwo mfutura se ka no kwa na akosi akoka waduro so abra wo the taxpayers money na wo to go no wo betimi dia heden assistant the youth mo hye wo ya boa enti next time no wo ye bibi sa mesrew mo nkotwa ma TV so kra ma boys ni ntwa ma social media because obi anim se wo ye tani aboa dwoma ma oni unu Ibrahim ma nkwase afo mi obi anim se mo ye nwan obi anim se mo ye moa kwase ahemfa na mkoye campaign se ye ba beto kasa ache kwase afo mo ka se mo ba bebie nwuma ama mabunu enti ano na ese mo ye mo adwuma aden na buroni uba ne kroma wa bi adwuma opa fansuo so bra America me donyame na Ghana na mti ankasa amiri kamewu ma beda ni sikani ama be 2 weeks ne minsi abonten da services bia I just place a phone call the service will be rendered to me I am a multi-millionaire me wo cast guo call me sika me to ka anya se bia yo dia me dia broso ami hu dia mfanya no na ka bi omonton bia $1 million matter $3 million matter na me ti Ghana 20 years no mwai under mwai leadership no na mesre koko enedie mesre koko why because there's no opportunity there's no job there's nothing you can do nya se bia me wo Ghana no na me nipa foforo chen ne no there be because there was no opportunity. What I say, it be bedru America now, the opportunity is there. Get up in the morning, go to work, 1 hour, I get paid. Look at me, I've gotten the money. I've gotten the money. And I mean, mansions after mansions. America, I'm in the Biama. Mind you, only 4 years, so 5 years spend me do America. It's not like my baby 30 years old, but Ghana, I'm now over 20 years. Chira wadwe mame e wo comment section. Ayi Penyah Media. Accra.